Serchhip DC pu David Tluang chuan special summary revision of draft electoral roll chu at TLANGZARH. SDFA BUATSAIH Independence Day Football Championship chu KHELH ani ronta. World Breastfeeding Week chu DPO office Serchhip BUATSAIH in hon ani. Minister Engineer LALRINAWMA'N abial chung RULLAM komason na tur akuna kalina soipui. Serchhip cable network clear to te chibai vek ule CHANCHINTHAR lo ngai thlang achiar to lel du la ye. Vain Khan Serchhip DC le election officer ni bok pu David Tluang chuan special summary revision of draft electoral roll 2023 chu TLANGZARH. Pu David Tluang chuan political party le tlom ngai pol IO kalkhom te chibai bukin draft electoral roll TLANGZARH anita chulom mati a Serchhip district deputy commissioner na azom thar thu le thohong na thatak noya district in jail bol na tluang taka kalpui the ein be sei thosaya lungrol taka Serchhip masona tura ma an la kho thinan thoho puya DC chuan so mani. Draft electoral roll sangni somni pathum TLANGZARH takin tarlandanin Serchhip district chung assembly constituency pathum huam chung a polling station somriat pariata oma vote nei mi singa sangthum zariat som pakwa mi pa sing ni sang rukza som pariat le meichia sing ni sang sari zaruk som kwa panga an oma service voters zali som panga anombok assembly constituency zinga 26 Serchhip assembly constituency vote nei mi sing ni zali pakwa mi pa sang kwa zanga som kwa pakwa le meichia sing khat zariat som omin antam bera 27 tuikum assembly constituency in the team vote nei mi sing khat sang ruk zariat somli pathum mi pa sang riat zathum somli panga le meichia sang riat zali som kwa pariat omin andota 28 rang turzo assembly constituency a voter sing khat sang ruk zanga som ruk pakhat mi pa sang riat za som sari pali le meichia sang riat zathum som riat pasari omin vote nei omtlem na berani. Special summary revision of photo electoral roll 2023 hian qualifying date chu October ni khat sang ni som ni pathumani a hemini kum som pariat ling mantur India khwale tuidik tak tetan electoral roll in thundil theini a hemi rwal hian siam that ngai siam pai ngai le in son du te siam fel theina hun po hon ani a ruat mandan chuan special summary revision of photo electoral roll 2023 kaltlang hiam August ni atengin August ni somthum pakhat sang ni somni pathum thengin claims and objection period electoral roll in thun pai in son le siam that dil na thelu thei hun chung hon ani a hemi hun chung ve khian arem chandan angin hearing nei chho zelani ang September ni somni patni sang ni somni pathuma zo fel vek turani a October ni li sang ni somni pathum hian final publication of photo electoral roll nei ani ang roll thar hi political party ti hne na ahlan ngalani. NAKTUK atanga chantur SDFA BUATSAIH Independence Day Football Championship KHELH tura team somni pali tel tura BUATSAIH anni. Serchhip District Football Association Noi affiliated club in Elna screening Independence Day celebration football tournament August ni thuma changa chantura hian first division club pariat antel kim vek theya group patnia in chenin group A Marveng FC Chanmari FC FC Serchhip konpui baka New Serchhip FC ten oma group B Vengchung FC Cheknai FC Konveng FC baka AWC FC te anombok ani. Second division ahian SDFA Noi in Ziak Lut Club som paruk antela group lia chenni in group tina asang pani 10 knockout round an khelang. Second division in Elna hian group A Siangtlang FC Dress Up FC Bungtlang Bazar FC baka Darnam FC te an oma group B PNE Veng 1 AWC FC Chanmari FC baka Vengchung FC te an oma group C Philveng FC New Serchhip FC PNE FC True baka Marveng FC te an oma group D Ketrum FC Leisekot FC FC Serchhip konpui baka Dinthar FC te anom bokani. First division hi group nia chen ani a group match winners le runners ten semi final an khelang
Second Division champion in direct in First Division an kayanga First Division group match niam ber an relegatang First Division group match niam ber .2 le Second Division runner 10 playoff an khelang kumkalta aide football tournament a hian Marving FC le Vengtung FC 10 final khelim Situm Sydney Marving FC ne na an changani Aide football tournament hi First Division le Second Division screening tournament ani dona wangim club shanganin BUATSAIH thle a jinglet laya Serchhip pa phulem phanom chun Serchhip sports complex a infiam mian thanhem thei hle ni World Breastfeeding Week chu man mek ni in nimin khan DPO office Serchhip BUATSAIH a hon na nei ani no sente tana nu te tui pek poimo zen zirtir na cholkar khatchung o tur World Breastfeeding Week chu nimin khan man chanani a Serchhip pa po he hapta chung hian no sente tana nu te tui pek a poimo chung chang in zirtir na mun sang sanga nei ani ang kumina World Breastfeeding Week man tura hian mi puite ne na in zirtir na tu sang ro man ni im Serchhip DPO CDPO le posan staff te chuan nu ni lengan na thok te tan po an nu te tui sor chwa sa rei tak a that thei thu in zirtir na te neim nu nau pom lai rai puar le tlei rol school kal to lo te nen hun man ho tura ro manani a he hapta chung vek hian thok tu te chuan bial in semin no sen ne na nu te tui pek apoimo zen zirtirim rai puar le nu nau pom ten tlo chuak don bok ani he hapta mantura ani khat na nimin khan Serchhip DPO staff te chuan Serchhip Bazar Anganwadi Center a hon na hun mangim Philveng Anganwadi Center te antel boka voin ani ni na hian darnam le AWC Center te hun man le ani ang Minister Engineer LALRINAWMA'N abial chung RULLAM khumhason turata na malak na KHELH dan khotlang shwai tu tenen an soiho Voin khan Engineer LALRINAWMA Minister le tui kumbial tu MLA ni bok chuan abial chung RULLAM khuat lo in khuchunga mason na tan malak zel dan soi hoin khotlang shwai tu tenen inkom khom na hun manani Engineer LALRINAWMA Minister chuan khotlang shwai tu kal khom te ma thu soin abial chung mason na tho sang chu mani khwale venga mi cheu nei turil rup puchunga na kan tho kan enkol thiama poimo hle ni ti bial chung mason na le enkol konga angai poimo pathum ezon na risel na le zirna ni thu soin hengte hi mi puiten changkai takin kan chhor thin chu lom omti in ram le khotlang mason na tan na kan tho na a in lungrwal na le tho ho na tha kan nei chuan mason na ra bi thar kan mu zela be sei thu soini purin oma chuan COVID-19 shipui leng in hun rei tak min chen chil awangim hei hian mason na konga engemo chen harsat na min thlena chutiang ani lai bial mi puiten hria thiam na ril rozau tak an lo pu chulom mati thu soin bial mi puiten en tun thlenga bial en kol na konga boruak thalo omlova ramrong an bol ho na lom thu soin hun local le zel tura po thei top chua puya fin chua zel turin som ngala purin oma chuan khotlang mi pui te du le mamo sang anena an thlen chu thei top chua puya tum thu soi bok ani inkom khom na hun hi puvel lom kima VCP in hun kai shwaim YME MUP MHEP GSA school zirti tu te telin khotlang mamo sang le mason na tho dan tur te inpo takin an soi ho ani KHAWZAWL District Civil Supply Office THAR chu Nimin Khan Deputy Chief Minister Puton Luyana Honga Puke Lalrin Liana Supply Minister chuan khwalzom nin man puibok he huna hian khwalian puton luya chuan thu soin voin hi KHAWZAWL District ta ni chinchi atla kani a kanla nei ngai lo DCSO office hon anita chulom mati thule district fu ke akim tial ani ti a minister chaktakin ma alak nazara thei top chu in department in ma anla a Chief Minister Remti Puina im DCSO Puitling deu a honani chulom mati thosoya district thar pathum zinga KHAWZAWL DCSO hon masak ber ani chulom atizwal ti soi du sakna ro pi tak an do na wangin an lom ti soi puton luya chuan sarkarin district angai poimo a district thar an neite an twai nom chona a ma an son zel chulom umati thu soya tuna hian district office tamber chu hon ni to ma se DTO le DLAO office te ero ani tur angim an la puitlin thei chia lova tuna hian malak me kan ni ti a district fu ke tikim tura ma an lak na Chief Minister Hovinan soi howa nasiam that ngaya tepo akai noi department teronin ma an la thin ti soin an sarkar hun chung chu azo ani mai dona covid awang kum ni chung deuh tho na tho theilo ani chunga
district ti puitlin na tura malak na te chu thathokhata an ngai ti soibok KHUA Minister Pukelel Rinliana point thu soin KHAWZAWL DCSO office hon anita chulo momati thule district THAR dang patnia tepo an hong chhozel don ti soya mani loka fisheries office po an lo hon to thule KHAWZAWL mason mu tur om reng chu lo momati thu soin bialta na chenem ngai tak MLN nei chuwan nei ati thu soi Minister chuan an sarkar tir khan kudam chia somruk panga oma sakchat an dil nu a kudam som sacha in hetan summan bang mangin KOLASIB DCSO office le quarters te an sacha a anwa kudam somni pakhat an sachale a an summan bang mangin mami DCSO office thlina len chiat le 4th grade quarters te an sachale a tuna hian kudam somni pathum sak that na tur an nei thu le kalphung thar noya an ma ni in an enkol theilo wangin PWD kuta an hlan ti soi DCSO office hon program hi FCSNCA department secretary chuana kai shwaya captain John Zonun moin hunser manga FCSNCA director pu Andrew H Vanel dika chuan vote of thanks soin hun manti to pani tukin khan pusilarin sang agriculture minister chuan Millennium Center kota tangin LAKHUIHTHEI quintal nga chu Mumbai shaltorin VAILIAM minister chuan thu soin voina kan LAKHUIHTHEI VAILIAM tur hi central sector scheme MOVCDNER Noya Farmer Producer Company FPC TLANGZARH Organic Farmer Producer Company Limited KHAWZAWL District Thar chua ani a anni hi MOVCDNER Phase 3 Noya FPC inziak lut ni im member zanga anni an FPC hian LAKHUIHTHEI hi thlai than bi kaneim nikum chung khan metric ton somthum don an thar chuaka an FPC hian KHAWZAWL district chunga LAKHUIHTHEI ching khoshang pariat tlangpui tlangmoi lungtan sialhok khohai chalrang new chalrang le wangtlang te ahua mani ti tunchuma hian market zonna tan LAKHUIHTHEI sample quintal nga Mumbai lama kan VAILIAM le don ani a beisei anga akalani chuan market nget kan mu thei pha nge kan ring bokani KHAWZAWL tlang dunglam LAKHUIHTHEI hi tlangpuin giant Q variety ani a an thum tui ba ka tun chuma kan VAILIAM tur phei hi chu organic LAKHUIHTHEI ngat an ni na hian an hlutna abel cha hle ni ti TLANGZARH Organic Farmer Producer Company Limited te hian an FPC matson zel nam food processing lam an boipui chomek boka tun din huna hian FPC kutchuak LAKHUIHTHEI tui LAKHUIHTHEI zam le LAKHUIHTHEI squash che boipui chomek ni im reilo te zor chwa thei tura malak mek ani boka an product zongzong hi organic an ni vek boka wangin MIZORAM tan mason na ra bi poimo takani flag off program hi pu James Lalsiam Liana mission director MOVCD NER agriculture department chona kai shwaya TLANGZARH Organic FPC te hian July ni somni paruk sang hi somni pathum machanga August la chung hian pineapple bonanza Millennium Center Court Iata Mipui Telei Thei Turin an chop chuak mekani MLA in Than sang hi somni pathum lo om turatan in BUATSAIH na kalzela avo in khan MIZORAM hun shanga draft electoral roll TLANGZARH ani MLA in Than pui sang hi somni pathum nei na tura in BUATSAIH na kalmeka special summary revision of photo electoral roll 2023 nei na tura South Tui Pui Assembly Constituency draft electoral roll sang hi somni pathum chuwa in khan pulelven hima additional DC na thial chuan district board sub conference hall at TLANGZARhin political party IO tehnen a copy a hlan ngalani South Tui Pui Assembly Constituency draft electoral roll sang hi somni pathum TLANGZARH ta ka hian voters sing khat sanga zakwa somruk pahni omin heng jing somriat pasari chu service voters anni a na thial 4 chu voters tamna berni im sang khat za somkwa pasari omin new kon pui chu atlem na berani a voters somnga pahni an omani voina draft roll TLANGZARH ta ka hian kan shia thechina KOLASIB district draft electoral roll TLANGZARH chuan voter omza chu singruk sang ni zaruk somnga pakwa ani a mi pa sing thum zahni somkwa panga le meichia sing thum sang ni zathum somruk pali an oma mi pa sang khat zela meichia sang khat somruk pariat om anga chutani Fort Tui Real Assembly Constituency a voter sing khat sang riat zahni somli pakwa an oma 5th KOLASIB Assembly Constituency a voter sing ni sang thum zasari som pathum omim
6 Serlui Assembly Constituency voter sing ni zaruk somkwa pasari an ombokani draft electoral roll voter zathi zazela pakhat point pakhatin akiam na zathi voter zaruk somkwa pasari anga chinchia ani siha 39 constituency noaya voter mipa singkhat sangkhat zani somthum pariat le meichia voter singkhat sangni za somriat pariat awain voter singni sangthum zali somni paruk an oma palak constituency noaya mipa voter sangkwa zakwa somnga pali le meichia singkhat za somriat pakwa an vain voter singkhat za somriat pakwa an oma siha district pumpuya mipa voter singni sangkhat za somkwa pani le meichia voter singni sangni zathum somsari pasari an vain voters singli sang thum zanga somruk pakwa an mekani SIRD BUATSAIH voin khan KOLASIB pa dragon fruit SAWNGBAWL DANZIR HONA nei ani KOLASIB district a dragon fruit huan nei tu ten an thar chuan SAWNGBAWL theina turin voina tangin SIRD MIZORAM BUATSAIH Center of Excellence thing dola ni thum o tur dragon fruit SAWNGBAWL DANZIR tirna an pe KOLASIB district a hian dragon fruit huan siam chung ko tam tak wamin a thar hun lai chuan mun sang sanga kumtin an shalin an thon chuak thina a chang chuan shal na konga po har san an tok thin ani heng kut na thok tu te hian an thar chua shal na konga an har san na ti ze om the nan le an thar chua te a hlut zok nan le rei zok an da that the nan COE thing dola project officer PPC lal nga sangi le P Vanel Siami District Horticulture Consultant ten zirtir na pe in dragon fruit atanga zam jelly sabon siam dan an zirtir ani katizong khatsanchen thar kan puan theite chu ani e